Chibai ule Vawiin nun kong Hruaitu atan Pathian thu Krista kan Damna ti thupui kan ngai thado na he thu hi lalpanen kan in pol na atan kan lo mang le theu don nia zol ni Isaya bung sunga le pathum chang li thu hi lo ngai thla ila ani chuan kan nat na te phorin kan lungai na te po aphur nge ya nima sela ke ni chuan lungai na tlak buaka Pathian vuaka ti retheya kan ngai si a lalpa na thu mal somro se amen. Florida, USA chul chuak The Church of Jesus Christ of Latter Kawng and Sunday School President le missionary ni Bok Paul V. Johnson akhanin Krista chuan kan chung lama ke chia zong hi min chiam thale vek thei ti in alo soya hei hi arin thua soya ni lova rong bol na a sulnu tam tak lo nei to ani a amita amu le abenga ahriat ama atanga chiang taka atuna tanga asoi chu ni in alanga aropui em ani miring te hi sualin alo khoi mel hem to trafam kim theilo engkim du tui anga mani po om thei tak tak chung lo vek kan ni a mani in du khop lo renga ring nun mang cho vek kan ni chuti mek lai chuan kan ril ru le tharau hliam tu hi atam thei ema taksa him tho si chung lamna le korong tlat chaw ngoi le dangoi ngoi si te hi antam ema chutiang ang chuan tharau lam din mun tha tho si taksa borsom le hrisel lo em ti sadam na mamo ngoi te po kan lo om ve boka chu har sat na chuan ti dam amamo a ati dam na amusi lovani tiro Mahatma Gandhi khan Christian amu te awang khan ani nge yang Krista hiani kadu Christian te nilovin ti hi alo sei to a Krista chu ke mani awangin mel moina reng nei lovin ti du da le vok theklinin alo om to a ke ini ero chuan tunlaya cosmetic chuak thar berle manto to te mangin kan mel ti moi kan tuma kanin chevul chuk thina chuti mek lai chuan mel moina nei lo soi sakron khrep liam na sa tak tur nu ali so zo ka hi khovel mi te po hian an lo thlang tlat thina ke ni ho hi min lo ngai sang lovin min lo e lo viau thin alo ni hi kan Christian na akan lo cham na lian tak le poi em ani a hemi konga hian mitin te kan telvek hial ome mring chak lo na wang te po ani pakhat ani Pathian tu kan chira khan ani lali suat chuan kan nat na te phorin kan lungai na te po aphur nge ya boral maba kan ni na te kan stress te kan anxiety le kan depression te po ani theyang chu chung zong chu tuar ma ila lali suan kan lungai ai min lo lungai sak to a kan tur ai alo tur to a khate la khan kan sual le kan harsat na zong kan case chalo zong te po atel ve a thina ata nun na konga min hroi ta zo kani lalpa ro puiro se achan chu eng po lo ni se idik na ani emo idik lo wang ani emo eng wang po lo ni sela miringa thiam thu le in soi fel chop hi aha thlak thina kan chungril tak dam na hi apoimo ber lai ani a chu Krista hiani ti hi kan riat apoimo khop mai kan tur ai tura kan nun theina na anun na phal taka petu lali so hi kan dam na kanin nga na le kan ha chol na kan chak na nar ki pui ber an nireng don ama lo hi chuan engkim hian ani turang ani theilova kan leilom na te po hi achuai thin ani
nareng chunga damna hi Krista zara aton theya damna hrim hi natna omlo wang aningot kher chung lawa nareng chunga damna hi Krista zara kan nei theya chu amak lutuk ani aro puya natna in athunun lo kan damna Krista lamjok thira ama akanin na che hian aman minlo ti dam thin ani lalpa ro puiro se lalison Jerusalem khu a ahan kala ke bai kum som thum le pariat ze na lo tur to kha ahan to ka ti damidu em ti ina zota amamo tu khan o du e ti mai tur kha adam na tur process niya ariat tuya afon laya da tu anei lo thule achuan lam rang te alo soya apoi mo ber soi mai tur kha akol vela wangin ani tur angin thil athleng lok theila walali suan atopa ati dam sak tamayani lalparo puiro se vena hian iril runat nate itak sanat nate ikharau nat nate engpo niro se ichung konat na ni emo innu pa inkar harsat na le natna ani emo engpo ni selangin ibel nu le bel panen in inkar harsat na le natna po ani theyang chungwang zongjong chumi hring nu na athleng thin ama ero chu apoimo ber chu atidam theitu le achuk tu arem le theitu chu iso Krista chau hi ani ti voina hian kan hriat thar le apoimo hle mai Dr. Arlie Stevens khanin khovel hian Krista hi adu lova nima sela adu lo isu hi amamo ani aloti a adik tak zetani tiro u mitam tak chuan kan dam na tur isu hi kan hnol ri a kan du tlat lova nok kan ti a khovel thila kan hlok na tur te kan nom na tur te kan hlim na tur ne kan hriat lama kan tlana kan dam na tur isu Krista hi kan mamo ngoi ani lai hian kan ngai vendu lo fo thina chu kan nat na bul ani fo thin kong rangin dam lo na a oma kan dam lo na emo kan nat na chu ang po ni sela ti dam tu Krista zara dam na hi be sei tu ra renga iril nat na ani emo ikharau nat na ani emo itaksat nat na ani itaksanat na ani emo imamole du na te chu lalpane na hriat tirla Krista hi idam na chu ani ti lo hriala itaksa na ring chunga ril rudam na te tharau dam na te taksa ril ru liama a omek lai po a tharau dam na te taksa dam na te ril rudam na te po hi alo omzel maya engkim hi Krista a chuan siam tharalo om to wangin engkim hi Krista zara kan nei thinani chu wangin tukina hian Krista kan damna ti hi ani tak zetani ti ria in kan damna Krista hi ibelzel te ang khovel sualna lo sang zela suala pung zela kan khotlanga ori hlote vatam ta em tiru mintiru me kani he thila hian lali sho hi kan mamo ani lali sho hi du lo ma ila kan mamo ani lali sho hi ngai sak du lo tum thin ma ila kan mamo ani ama lovin kan dam tak thailo chuwangin ama hi ithang ngot mai te ang lalpana thu kan zatan mal som ro se amen itong tayang lalpa kan pathian chungnung ber min mangai tu nimin lama Good Friday te ikorano ten kan lo man zo to nuwa tukina hian nangindam te min kai thovin i o atharin min hriatir le a Krista kan dam na ti in ithu kan lo pong chuaka kan lo ngai thla ho le ta ani khongai takin he thu cha mang hian imi te min pol thar le la lalpa kan nun chaw le chaklo lalpa khongai thlak tak hi nangin min ti dam la min hruai le ang che min hruai tu tan kan som che a min chandam tu kan lalpa Isu Krista mingin kan dile amen lalpan malsom theu ro se
nilen duam le vek ule